Usahay si Kristo muingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos aron mo makasulod sa langit. Karon na sad ang iya nasang gibuhat ang makasud sa langit kadto rasang dunay daghang kwarta. Hay may tinuod ani kadtong ibaligya ang tanan nya wa na jud kay kwarta o mudaghan ang kwarta una ka makasud sa langit. Hay may sakto ani. Libog sa no. Ako galibog sa bitaw ko. Ang Ginoo nga kinahanglan makasud tag langit basta wa tay kwarta ipabilin ginatanan. Karon maningil na sad siya kwarta. Nya kun way kwarta wa kay ginansya praring 1,000 wa gi ginansya gi labay nga tos gawas gikasukan. So mga igsoon, ang kwarta dinhi sa kalibutan dili na iyas Ginoo, kitay gahimo ana. Ang kining pasumbingay nga iyang gihatag nga 5,000 ka pesos, 2,000 ka pesos, 1,000 ka pesos, mga butang ni nga gikan sa langit nga gihatag ngan hinato. Murabag pasumbingay ba? Anang litan, ipha ang maayong butang anaa nimo karon nga dili gikan sa kalibutan. Okay, so ay ihap. Pila ka buk imong buhok. Kana gagmay pero maayo ng butanga. Gani daghang na milyonaryo anang pagsigig pa colors buhok o panupis buhok. Mapuslanon ang buhok, di ba? Daghan kay na. Man kanina sang imong naong, imong kilay, imong ngabil, ana imong ani-ani. Kanang kuan man hinatag mo ni Ginoo. Daghan na sad kaayo nakapahimos ani, di ba? Ana nga gyud hatod gyud sa imong lapalapa mga kuko hasta gani kanang imong kutikol na magani anay na nga kortahan ay magsigig limpyo ba ana maayo na mga butang nga di nagikan sa kalibutan gikan na sa Ginoo nya unsa nakahaang kuan external na sad kanang imong yuta, kining hangin, kining tubig, mga kahoy, mga tanom, kining tanan di man gikas kalibutan, gikan ni Ginoo. Diportig yung daghana di ay. Nya unsa may gustos Ginoo ani? Dili ta mangwarta. Unsaon man ni siya? Kinahanglan nga mapaambit sa uban. Ang ginansya nga iyang gipaabot nga kining mga maayong butang nga iyang gihatag mo hatag og kaayuhan sa atong isig katawo. Mao na si Santa Monica ba? Ang iyang mga maayong hiyas, labi na gid ang iyang pagtuong Katoliko, iyag yung gipaambit sa mga tao nga naa duol niya. Ang una ang iyang bana. Ang iyang bana di gyud gusto nga makakita ni Monica nga magpractice sa iyang pagkakatoliko. Mao tong mabunog in taon siya usahay kung makitaan siyang magrosaryo o musimba. Nang magtago-tago siya rosaryo, tago-tago siya simba, pero sige siya hilak, sige siya halad sa Ginoo nga ang iyang bana makasabot unta. Resulta nakasabot yung iyang bana og na-converter. Ang iya sang usas iyang mga anak nganlag Agustin porti man sa gyud bisyoso man kaayo di man gyud mosunod anin pagkakatoliko adto man gyud mosunod sa bisyos kalibutan. Sige lang sang hilaks Monica, siging ampo wa masuko kay ang kasuko di man na iya sa Ginoo siyawa man na. Ang iyang gigamit hilak ug ampo, prayers and tears. Sa may resulta siyang anak na iyang gihatagan aning maong maayong butang. Pag-edad og mga 30 or 30 kapin anyos ning kalit lang si Agustin og pabunyag
pagkakatoliko, nisod pag yung pagkapari, nahimo pag yung obispo, o nahimo pag yung usas atong mga doctors o santos sa simbahan. O nakaginansya nas Monica, pila na iyang ginansya? Nakaginansya. O atong ibutag, o usa tong iyang lawas, kaginansya siyang duha, labing minus duha, nya duha ra di ay. Nagisigi naman siya karon og debosyon sa tibuok kalibutan, pila na kabuok ang natakdan sa mga maayo nga naa ni Monica, amo nang tuwa siya sa langit. Kamo, nanay natakdan sa inyong kaayo. Panalitan og libakon ka. Masaman, masuko kas galibak nimo. Kanang naglibak nimo, dautan man na. Nya ikaw nga maayo, wa man ka manglibak, nya ikaw may naigos libak, unsa may imong ibaos niya? Magpatakod ka sa iyang pagkamarites o ikaw mo imo patakod sa imong pagka maayong mo respeto o pagkabuotan. Oh. Gilingi imong tupad, ina umainana ka. Masaman, suko ka? Ina. Lingi mo ba sa inyong tupad? May na lang na makalingi-lingi mo diha. Oy, kasagaran na to matakdan. Yung libakon, ako wala ba dyan ko binuang ng animala na, wala ba dyan ako, ang ko gibuhatan, bantel yung animala na. Anak dayon, magpatakko dayon, ayaw. Nang litan, ginikanan ka, imong anak, karon eskwela, niya mula kwatsa radi ay, adto radi is kompyuteran, niya bugo pagyog kaayo, tapulan pagyog kaayo, magyaw-yaw ka? Magyaw-yaw ka? Isip ginikanan? Buutan man kakang pagkaginikanan. Nganong magpatakod man kasi imong anak siyang kabuang, mayawaan man hinuong ka nga buutan man ka, ipatakod ang imong kabuutan ngadto sa imong anak nga buangon. O na meaning ana. Asawa ka, buutan ka ikaw, di jud ka magbinuang sa imong bana, nya imong bana bisag kinsa lang babae didto gi relasyon. Nya ikahibaw nimo, masuko ka. Suko, dili. Oy, tubag. Ug masuko ka sa to panatakda na ka, alkansi ka, ang imong nindot, ang imong gugma, ang imong pagkamapaubsanon, ang imong pagkamapailubon, imo nang gi surrender ngadtos yawanon, anahimo na sa kang yawanon, wa na kay ginansya. Kuha mo sa analysis. Oh, kuan lang ning ako, business style ba? Mo masigi gamit ni Kristo diri ginansya man. Ako lang sang gigamit ang akong pagka-graduate og accounting. Plus minus naman ang accounting god, debit, credit, minuson nimo. Ana, kung ang debit expenses, i-minus nimo sa imong credit, ang resulta dako ang debit, sa to pa dako imo expenses. O ang credit liability nya, debit nimo asset, minuson nimo dako ang imong credit, daghan kag utang. May nanara na. O nyaron, kung nasuko ka sa imong bana nga gikas iyang kabit, unsa na may nahibili nimo? Wa nay Diyos nun, pulos na yawanon. Wa na, zero na. Nyag mamatay ka na. Inighusay sa Ginoo. Hayman ang akong gugmang gihatag nimo. Nawa lagi. Kasuko lagi ni. Ana, kasuko may imong da. Pagdumot may imong da. Wa naman kamutagad sa kabit sa imong bana. Nga imong taning silingan. Nya classmate ra ba mos una ani? Anhara ba ka mangopya usahay siya og answer? Nya karon imo na siya gidungtan kay nakabit sa imong bana, imong taning gipangga. Ingka kabit mong guna o lagi. Wa na siya ginansya. Nya nganong imo masang gipasuyop ang imong asset, ang imong mga virtues. Mo na siya. Og mao na ang pangitaon sa Ginoo gikan nato ni kamatay na nato. Sa unang pagbasa, gipahinumduman ni San Pablo ang taga-Korinto. Siya hinumdumi ra gug unsa mo kaniadto, nahimo ra gyud mong nindot tungod sa Ginoo. Nahimo mong inila,
nahimo na mo ron nga sikat tungod sa Ginoo. Ako bitaw pahinumduman sa kusuna kay karon daghan namang magpa-picture, no? Magpa-picture na ko sa una way pa-picture Kisa good taon pa-picture atong gasigig pangarga, sige og kanang panggunas uma, bati kay kugnaong sa una. Karon medyo bati-bati gihapon, pero tungod lagi tungod lagi kay pare picture ragan kayo kaon pa imo sus daghanang pagkaon sa una makaskas ni akong gusok tungod sa kadaot kay kuwang sa kaon sakto sa pasingot kuwang sa kaon karon na lisod na kugda sa kong tiyan bugat na ay sige yung hatag pagkaon yang ano man na tungod kay nag-alagad man ko sa Ginoo dili na tungod sa akong unsa ko diha muna kamo ay na lang mo pagsigig struggle anang pa-colors buhok pamintal anang naong di na mo'y makapanindot ninyo basin hinoon og nadahan na mo sa kalibutanon nga mga standards basin hinoon og nawagtang na hinoon ang maayong butang nga gihatag sa Ginoo ninyo nga angay unta ninyong ipasigarbo sa mga tao ang ato naman noong gipasigarbo ang kalibutano naman noon nga pamaagi tanawa akong kilay badlis na ay naman tong original nga kilay nga gihatag sa Ginoo ing kabati sa kikugnaong padir ato anya sa matas Ginoo nindot pa ka inigpangitan niya asa namang kilay ingon siya nga awa na Lord ako nang gilisag tato ingon Ginoo wa kay batasan ako kang gihatagag kilay imo tatong ipakita sa imong sinon siya hapit na masagod mahanap Lord imo masang gipangtangtang siya bisag usa na lang kabuok kilay okay ra gina nako basta lang imong mapagarbo nga kani hinatag ni Ginoo original ni ngana ngano man ning imong buhok nga do naman tatoy puti nga buhok akong gihatag nimo nganong niitom naman ni so tiguang sa kikugnaong nga tulod oy nya bata-bata pa biya kugnaong kun mo itom lang akong buhok isa wa na zero na ka ang akong gihatag nimo imo nang gitabunan sa kalibutanon nga mga butang wa na ka malipay sa akong gihatag murag imong gilubong sa yuta di nimo gustong ipakita sa katawhan mo nang wa na ka makaginansya kay imo namang gilubong sa yuta at tanawa na ka ng mga wa magpa-colors buhok yung kala puti na kayang buhok apila na mo da idadana niya si tinta na na siya mao ba hala kalagsik pa no di makaing kuan gyud kay siya no healthy gina siya kay pila na da idadana siya 80 na na oy siya nga mao ba hala ang iyang buhok sa no puti na kanya wa na lagi siya kilay sa mahurot gina kay mga tangtang man pero 80 na edad ana may gusto hala no kanais ni Lord mana gyud oy itom kay kag buhok unya kanang nindot kay kag kilay unya 85 na imong edad di nakahapit kalakaw gawokir na lang ka isala bataan yag naong kasayo gud niyang gawokir imo mangitabon-tabonan ang kamatuoran aw na zamay inyo kurong patyon sa ikaw Father no sinawayon gagastanan wa ko manaway nagtudlo lang ko ba nga ang gihatag sa Ginoo mao'y atong ipaambit dili ang dili hinatag sa Ginoo aron ta makaginansya pasabot ni takod ang Dios non nga mga butang ani anato ngadto sa uban wa dili kita mo'y natakdan sa mga kalibutanong mga butang o mga hiyas nawa na noon ang Dios non kamatuoran is Diyos nun. Truth, matod pa ni Kristo, the truth will set you free. Ningon si Kristo, mianhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. Kato akong gisgutan, kung man to, battle man to between lies and truth. Pero kung ako pare, naamang mo text na akong mga babae, ginagmay nga, I love you, Father. Ano ba? Wako kay baog, unsa na nga klase nga love? Love na nga sexual or love na as brother or priest as father. Pero ako nang tubayan, may mas ako, I love you to, I miss you to. Nagpuyo pa ko sa akong pagkapare. Nagpuyo pa wa. Depende. Depende na. Kung ang meaning sa akong pag-ingong I love you sexual,
di ipurso na ko ang sexual relationship. Ug mao na makasaha gyud, pare. Pero ang pag-ingon akong I love you, tungod kay giisip ti kang anak, kay ni-act ko as representative of God, di gyud mahitabo nga manay sexual. Ang mahitabo is spiritual, moral relationship. Kaya nga akong gipaambit, mao man ang tinuod nga gugma, dili man ang I love you nga padungog-dungog, aron doon na tayo sexual relationship. So depende lagi na sa atong truth, and importante, truth of God ang atong ipaambit, dili truth of the world. Munang gibutang diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Kinsa iyang pilion? Ang nakaginansya, ang nagpaambit sa iyang Diosnon nga mga butang, dili ilubong sa yuta or ilubong sa kalibutanon nga standards ang Diosnon nga mga butang.